Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, sholawatullahi alaik, asrafal badru alaina, waqtafat Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala al-awlada humul amanah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisal: hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadits. Allahumma nawwir qulubana amin bin nuri hidayatika
kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana min ibadika salihin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga hadirin, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa malam ini berbalik tinggal satu. Betul? Maka untuk itu saya mohon di antara yang hadir jangan ada yang ikut berpidato selama saya berbicara. Dalam artian ibu